Salam Eldiyar. Mana bugün Kırgız halkıdan birinci olup Ural'dın jergesinden atam ekenimiz Kırgızstan'a kalap birinci velosiped menen yol tartıp tutasın. Daima şunday güç kuvvet olsun. Kaysi yerde olsun danazalap Kırgız'ın sportunu büyük kotarıp Ateney'nin bardığının altında jakşı durar, uzun soğuk olsun. Bu degen bugün adamların barısı akçada жүргенде sen sporttu жоғары көтеріп çıkan için çok rahmat. En birinci sana ayakta seni bağı östürgen Ateney'e de çok rahmat. Kırgız'ın unuttun güç nelerini жоғары көтеріп жүрüyoruz. İyilik sana. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биздин эр жигит азаматыбыз Ахматалы уулу Элдияр Екатеринбург шаарынан Кыргызстанга велосипед менен велопробег кылып жолго чыгып баратат. Бул велопробег ынтымак, биримдик, достук девизи менен биздин өлкөлөрдүн арасында Россия, Казакстан, Кыргызстандын ортосунда дайым достук, биримдик, ынтымак болсун. Дайым жерге жаткан